بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahapon ini kaon na to in pangadjian hatungod sin al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqa wal majaz ha ilmul balagha. Mao mo magpakarong og kitalong niya majaz. Majaz in inilong niya majaz. Unin hati sin majaz. In kaymanan biamad to mangigkig tud sing kabtangan majaz. Iban pag iyan niya wayruun majaz ha Quran. Unin hati. Supaya kauri mahinang tao mangagad-ngagad na sadya buta. Pangadji amarayaw. Bukon ka murul-murul na sadya uno-uno, uning karungukan mo lang mo okay na. Isiyusim malagjo, in tingugin suwara lang mo amunad to. Pangadya. Ha? Pangadya. Muna in haqiqa, inatisin haqiqa, amoy ma'na, bunal, ma'na, amoy bunal, amoy biyutang sin mga Arab, in kabtangan yun hama'na niya to, original. Haqiqa. Ampain majaz, inhatisin majaz, deng ha fi'il jaza. Ingatan nyo ng jaza. Jaza, biamad to limiu. Law mo tajawaztu al-bahra aw in-nahra. Tajawaztu atin niya limiw ako dahil hasapayaw. Nakaliw na ako rin hasapayaw. Atawajuztu an-nahra. Nakauntas na ako, nakaliw na ako rin hasapa. In fi'il jaza. Al-majaz. Inatisin al-majaz. Amuin tampat lalabayan harap madto pahambuok. Limiyo ko pahambuok. Ang kanday ma'na sin majaz haluha al-ma'bar. Yatan nyo rin ma'bar. Dahil ha fi'il abara limabay. Ma'bar lalabayan. Aw makanul jawaz tampat pagliliuhan. Lang talimiyo ka madto pahambuk lokal amin tampat pagliliuhan mo yauning nga niya majaz. Toy. Unin hati niya. Inhati sin majaz. Naam. Siya na in ma'na lapal. Pakayun. Limiw kaw pahambuok lapal. Ma'na, pakayun mo. Daing haamuin ma'na original niya, limiw kaw pahambuok. Mada ismul majaz. Balikan. Inhati sin majaz. Siya na in amu in lapal. Tamam? Piyakay habukun ma'na niya kari asali. Limiw kaw pahambuk ma'na. Mithal, law ko intalaqatil usud ila al-adu bisuyufiha wa rimahiha. Mga kuimyan, habaha sa Arab, intalaqat al-usudu
'alal aduwi aw ilal aduwi bisilahiha warima hiha. Ano yung makna singkabta? Manduhay niyo maray. Long mo miyadto na in mga layon, jama' sin asad. Harap pakuntara, miyadto na, kimawas na, in mga layon, pakuntara, bisilahiha, iban sinpuddang niya, iban rimah, iban budjak niya. Yadto na, miyadto na, in layon, in singa, kimawas pakuntara niya, iban nagdara siya, puddang silah, iban sinrimah, iban budjak. Impangasuurain doon, in kalima usud, amuin layon, unin makna niya rin doon. In makna hakikat sin layon, amuin singa, amuin binatang muftaris, makabuka, magpangutkot, sultan sing kakimba-kimbahan, iban sin kakulang-kulangan, amotin makna ni hakikat. Taib impangasumura hindi, uno'y maksud sing kabtangan usud day ni. Uno baha, maksud sin nagbissarayaon, miyad to na layon tuod, imiyad to, kimawas pakuntara. Atawa kanin maksud day hindi yad to na kimawas ing kausukan, maisug. Biya layon, nagdara puddang iwan budjak. Bangka mo. Uning maksud day hindi. Layon hakikat, atawa kan limiw kaw pahambuk makna. Bukon makna layon, limiw kaw pahambuk makna. Amunain mga kausukan, ar-rijalu syuja'an. Naam. Dahil di, in maksud sin usud, amoy mga kausukan, maisog. Naam. In ngan sin usud, majaz. In maksud sin usud, dahil di, ar-rijal, mga kausukan, as-syuja'an, amoy mga maisog. In ma'na hakikat sin layon, amo na yung binatang. Ampay ma'na usog, mga gagandilan, maisog, majaz. Ini. Sabab limiw kaw pahambuok ma'na, pama'na, habukun biyutang kanya sin mga Arab. In original to ma'na sin usud, asad, amo na yung layon. Nalaw mo, may takoy sab na kaiyan layon. May takaw na kayan usog, mga maisog. Pindahan mo yung maana, kulong na magpanayam-nayam ka, simbasa. May takaw na kayan, laong mo yung maksud din di mga usog maisog. Laong mo sabab aun karina. Unin karina. In karina, aun biya madturagbus, biya tanda, at tawakan biya, in karina ini, ano tayong karina? Aw na alamat sin in maksud sin nagbissara mo kung maana hakikat. In maksud niya may mga usog maisog. How no rin doon yung karina? Law mo bisilahiha warimahiha. Nagdarapuddang iban sin iban ano? Iwan budjak. Impangaso mo in layon, magdapod budjak in layon. Nakita ka mula yung nagdara budjak? Why? Magda puddang in layon. Di. Hangkanda amuinin karina. Amuinin tada. Sinin maksud, sin usud, da hindi uno. Majas. Na, majas. Tamam? Nalong mo uno yung piyagsibuan, in mga Arab, di sila
mig deng ha ma'na haqiqat pa ma'na majaz malain kan subay aun alaqa unin hati sin alaqa aun sipat piyagsibuan sin majaz iban sin haqiqa unin piyagsibuan sin asad iban sin mga usog gakandilan الشجاعة unin sifa الشجاعة amoy ni in alaqa unin hati sin alaqa bang kita magsabot hati niya amoy sifat الجامعة المشتركة بين المجاز والحقيقة amoy sifat piagsawhan sin ma'na haqiqat iban sin ma'na المجاز unin pagtag sin amoy sifat yadto alaqa bang kawasuhon lang kunin alaqat sin majaz iban sin haqiqa rin ilong mo as-shaja'a tamam naam nabihaon in suway nyo ni kahatya aw ning mga manusia long nila wayroon majaz haba sa Arab waylong niya majaz aw ning mga ulama imyan ako ay nasayin Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Long niya wayroon majaz haluga Arabiya. Nalang mo biya din pagmana mo sin intalaqatil usudi al-usudu ila al-adu. Kimawas nin mga layon pakuntara nagdarapod dang iwan singkwan. Long sin Imam Ibn Taymiyyah inyan long niya haqiqara. Hati niya layon datuod. Pag usalon day sabi sin Arab layon. Tamam? Bihatin ha, pamaham niya. Naam, may tato na kabihatin Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sabab ha zaman niya, timaudto di magtatawil batal. May mga rupang-rupang, so magtawil-tawil. Ha? Ma'nahan, inhambuk, ma'amuk kalima, pama'na ruga ingang pag-usirarang majaz. Long niya, majaz. Kanday ni Imam Ibn Taymiyyah, hambuk ding ha mga sabab nang dahi kanya imian siya way majaz ha Quran pagpudda sinamoy nyadto abaon ding ha mga Shia ar-Rawafid yapsiran nilen ayat inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah na Allah ta'ala law niya diak na ko magsumbay unihat sim baqarah unin natin sim baqarah sapi long sing kaywanan bukun long niya sapiin ma'na sin baqarah majaz long niya ma'na long niya sin baqarah hindi Aisha asawa long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam una long niya unin kuan nyo majaz na nangkanda ha inlayo wayrong parsugpatan wayrong alaqa amuat tinambok ding ha mga sabab ng dahi kan Imam Ibn Taymiyyah imyan wayroon majaz alom sin Quran iban habahasa Arab. Di matungin Imam Ash-Shanqiti rahimahullah. Al-adib, may ngat ha-adab, may ngat ha-balaga. Naam, kaya nga suwan siya bang ikaw lang niya Imam, unulong niya in pandapat mo hamajaz iban sin haqiqa. Naam, nanhawak tin Imam Shanqiti hawla Arab, hawla Saudi Arabia siya. Pina Saudi Arabia, na wayrun majaz kanila. Tamam? Along sin Imam Shanqiti, aun long niya majaz habaha sa Arab. Sa ha-Quran long niya way. Aun long niya majaz haluga Arabiya, sa way long niya majaz hawno ha-Quran. Nabang kanyo, kumuddan ba imbihad ko? Hakako, pamaham ko, di magkuddan. Sa bang siya imian, aun majaz haluga Arabiya, wayroon majaz sa Quran, sa kaula-ula yung Quran bukun bahasa Arab. Tamam? Kandalong sim mga ulama, aun majaz haluga al-Arabiya sambilin ha Quran aun majaz. Naam. Sabab likod danan. Long tabi sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Quran. Ilan ta kamu pamahan sin majaz. Makatan yura majazul mursal. Paunahon kunasal. Farman sin Allah ta'ala was'alil qaryah. Maanahin niyo kuno. Was'alil qaryah. Asubuha. Unat sin qaryah. Inlungan niyo. Namin hula yaun. Asubuha. Inhula. Impangasubu. Inhula. Pag-asubuhon.
Makajawab kay min hula. Asuwon mo mato ko pa San Roque. San Roque, maununo na kaw. At taway pag-asubuho na mo yung tao halom sin hula. Tao halom sin hula. Sahih wala la. Hatin maksud da hindi amuin wasal ahlal qarya. Hatin niya piyakay rin din qarya majaz. Bukunin maksud niya rin doon, ba't lungan yung hipapangasubo, hipasubo, at di maasubo. O nasubuhon may mabasi niya mga lupa niya. Sa maksud din doon, kinaya, majaz, in maksud sin qarya rin doon, amuin tao naguhula halom sin qarya. Nung si Nabi Yusuf alayhi salam, inni, amuin na nga subukan niya tungod sin amuin, panagainup, inni a'siru khamran. Lang sinhambok lang niyan ako, panagainup ko, di ako lang niya nag-a'sir. Di ako lang niya nagpupuka. At tawakan, nag-iintos. Amatin right term niya. Di ako lang niya nag-iintos, khamr. Etan nyo rin khamr? Alak. In alak, maintos mo. Pangaso mo. Alak na tubig na. Ma-squeeze mo pa yung tubig. Ano yung pag-intuson? Tubo. At tawakan inab, grapes, mauli pag-ubos mo mag-intos ang pakumuain. Inalak. Na may talong siyang Quran, inni a'siru khamran. Sabon na, tulin biya, kikita na ako nag-iinto sa kulong niya alak. Bukun ka majaz. Majaz. Bukunin maksud da hindi iintos alak. Bukun. Sab, di maintos. Di mapuhay na alak, matubig na. Liquid na. Sa impagyanon da doon, sabon na, tulin ako, halom simpa nakainup ko, kikita ko na ako nagpupuka, nag-iintos sinamuin, unubay ni, sinanggol, sa kalipuas ko nag-intos ang pasyanahin ng khamra. Hada majaz. Bangkaw ni imyan, wayroon majaz halom sin Quran, kabisahan ko, magmaana sinyo. Tamam? Hatihan yung marayaw, ha? Kung ko mag-akad-akad, way majaz, di yung musadyakan ko, way majaz, sinuway mo ito ikapangadjian. Tamam? Tabi ho. Naam. Ang kanda, law si mga ulama, in majaz, bukun hata bahasa Arab, katan bahasa, on majaz niya. Isa ni sabing kita, on da majaz ta. Ha? Di tapak kayo nin makna sinhambuok, matto kita pa makna ruhaing, on parsugpatan nila karuha. Tamam ya, Shaykh? Naam. Dumatong na kita niyo mo, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ang kanda bang kauri makapaham sin majaz, di ko makamakna sin Quran. Di ko makapagmakna sin Quran. Ha? Suway mo kapangadjian in majazul mursal. Mayta in mga ulama in bahasa Arab. Maun sila pa majaz unin alaka. Mataod ginisan makatara. Aw na alaka al mahalliyah, aw na alaka al mushabaha, aw na alaka al haliyah, aw na alaka al musabbabiyah. أو علاقة جزئية أو علاقة كلية bang mo yan di ka pangadjian di mo kapahaman matan in Quran maham. Tamam? Naam. Basin farman sin Allah Ta'ala sin Quran wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ano ba yung ayat before niya? Si makatumtum. Ja'alu أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. Atin yung mga kuffar inliso nila hapamando sing Quran atas nila hisud ing gulamay lima nila patay nga nila impangaso mo ing gulamay lima may kasud mo katan palomtay nga at awaruhul-duhul da sing gulamay misan induhulin nila sumud ninlaw sing Quran bayta sing Quran hisud nila yung mga gulamay lima nila patay nga nila may ta sumarang nauni maksud din doon majaz maksud din doon hati niya hisud niya intingi juzo sin anamil sin amuin duhul gulamay nila ha
sa mubalagatan hipag-iksad lang simbasang galis. Haamoy na hal nila nitod sila mabaya sa kaulaw-lawang sadya kakausan nila, hisuding katan, hisud nila na. Naunin alaka rin doon, al-alaka al-juz'iyya. Tama ya shabab? Na. الخلاصة من قريميا أو مجاز وي مجاز كونتن فارمن سن الله تعالى لهم سن القرآن نسوا الله فنسيهم ونناتي سن نسوا الله نسي ما معنى نسي كلوبا نسوا الله كلوبهن لين الله تعالى فنسيهم na kelupahan daysab sila sin Allah Ta'ala. Impang asurain doon in Allah Ta'ala magpakalupa. Ajibuni. In Allah Ta'ala magpakalupa. Bang mumi'nahanin nisyan da hindi hakikat atin in Allah Ta'ala wa muraiyan magpakalupa. Di asim magmano siya magpakalupa. Wa hadha muhala ala Allah. Impossible for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanda wayruun amu inlong tagwaan bang bukun suwayra ko imian aun majaz alom sa Quran. Tamam? Na, bang di mahinang kawre si manusia long ni adto nin mga layon maksud long niya layon tud nagdaralong niya kuan puddang. La. Di kudda na. Paysa ko nakasakop mga manok nagdara mga RPG mamanok bang mamagtakdi. Tamam? Na. طيب أعيد إن مجاز إن هاتس مجاز جاز يجوز بمعنى أمنتسكو لميوكو بمعنى بلبل دغائن إن معنى نيا دغائن بكون معنى حقيقة سأون علاقة هأنتارا نلا سرت مع قرينة وإن هاتس قرينة أون بيأمدتو pangawaan mo dalil sinin maksud amuin majaz bukun haqiqa. Now, طيب mari kita pamithal amun sulat sin muallif. Law niya al-haqiqatu wal majaz. Al-majaz al-lughawi. Majaz habahasa Arab. Majaz habahasa. Sabab aun majaz aqli أو مجاز مرسل dumatong dakato insyaallah ta'ala. Imbihaun majaz habahasa. Magpakay in Arab majaz haluga. Now, law sin Ibn al-Amid law niya qamat tudalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. هون مجاز دين دول. هون مجاز. هون مجاز دين دول. طيب tabangan takaumaanahan ko nakan. Laung sin Ibn al-Amid. Laung niya qamat timindog laung nin hambuk babay. Qamat timindog. Tudalliluni. Piyayungan niya ako. Yaon siya nagtitindog, piyayungan niya ako. Minasyamsi ring hasuka. Aun sukat, piyayungan niya ako. Tirungan niya ako ring hasuka. Nafsun ginhawabaran. Amoy nin fa'ila. Timindog, inhambuk ginhawabaran, tudalliluni minasyams. Piyapayungan niya ko rin hasuka. In ginhawabaran niya, ahabbu ilayya, labi ko kalasahan, min nafsi rin sing ginhawabaran ko. Atin niya, anuy-suy siya, hambuk babae, ginhawabaran, timindog, piyayungan siya, dahing haparatan su, dahing haparat sinsuka,
in ginhawabaran niya, unlabi kalasahan niya rin sing ginhawabaran niya. Naam. In syams da hindi hakikat. Sukatuod. Hakika. Naam. In hikarwa lang niya. Nah, Allah. In hikarwa, laung niya qamat tudalliluni. Timindog laung niya, piayungan ako, dhil. Wa min ajabin in makaajaib. In nagpayong ka ko laung niya syamsun suga. Tudalliluni, piayungan niya ako, dahing hasuga. Uy, namitad to. Suga pa yung nagpayong ka niya, piayungan siya rin haparat pa sinsuka. Unin natin sing kaptan. Haunin majaz, haunin hakika. Ya Sheikh. La tadri? Na. Haunin isim makatudlo ka ko, haunin hakika, haunin majaz. Fadal, al-shimar. قم تظللني حقيقة سوغاتون أمين معنى نياتون سوغا مو سوغا يو أوني مجاز هيكا أمين شمس كروة قامت تظللني ومن عجب شمس ونون المقصود نيارين دون سوغاتون ماذا ونون المقصود نيارين دون هذا هو المجاز. نعم هذا هو المجاز. أمين المجاز وهذا حقيقة. أحسنت. المقصود نيارين دي timindog lang niyang ginhawabaran. Piayungan niya ko. Timindog lang niya. Piayungan niya ko. Syamsun suga. Imaksud day di bukun suga. Usog masahayain pamayhuan biya suga. Wadi'ul wajh. Naam. Timindog siya lang niya. Piayungan ako lang niya. Sinamoy suga. At inamoy tauhan samboy. Malingkatin pamayhuan, masahayain pamayhuan, na ang piyayungan niya kureng haparat sinsuka min suka hakikat na to. Fasyamsu thaniya, majaz. Unin alaka sinsuka, iban sinusog, amuin hansamboy. Unin alaka nila. Ha? Alwadaa, amuin hansam iban sinsawasin pamayhuan. Unuin karina, unin proof mo sinimaksud niya rin di mo konso kariyal. Unin karina. Haunin karina. Haunin karina. Suway aun karina. Aun alaka, aun karina. Unin karina, unin proof, unin partandaan. Sinimaksud sinhikar wa syams, manu siya namin hansamboy, bukun namin suka hakika. ها قامت القرينة هنا تظللني إن سugari magpayong di ko pagpayungan sin suga isyo magturong isyo na may magtirong kay mo magpayong kay mo mano siya tamam فكلمة تظللني هي القرينة سين tanda المانعة amuin mamagang sin long mo mamagang siya dahil hamuin maana hakikat. Tamam? طيب. Mari kita pahikarwa. قال البحتري لون سن بحتري يصف مبارزة الفتح ابن خاقان لأسد. لون سن بحتري sipat niyan mubaraza. Kaya nyo rin mubaraza? Kaming pag-sparring, inakaw na babantukan. Bang mano siya maka-sparring layon, magbantukon. May suglong niya, Masya Allah. Sipat niya, sin Buhturi,
in mubaraza, pag-sparring, hi Al-Fatah ibn Khaqan ibn Sinlayon. Yarin akin niya. لو niya فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا عراكا كاف إذا الهيابة النكس كذبا هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. يا pahaman yung bait? يا شيخ من فهم البيتين؟ من فهم البيتين؟ Long sin buhturi. Sipat niya mo yung nag-sparring na rin doon yung tao, iban sinlayon. Long niya falam ara. Wala pa kulong niya nakita. Dirghamain. Unin hati sin dirgham. In dirgham, ngan sinlayon, habaha sa Arab dirgham. Matawd ngan sinlayon, habaha sa Arab, labihang gatos. In kay ngatan na to amuray na Asad. Mga ngan niya Asad, Hafs, Qaswara, Haidar, Dirgham. Dahil mga ngan niya, Dirgham. Laong niya, wala pa kumakas na kita, dua Dirgham. Dua layon. Sipat niya na sa linham buok, amin tao, layon day sablong niya, iban layon real. Falam ara dirghamaini asdaqa mattan minkuma dain kanyu karwaya namin layo ni bansin tao mattan al-Iraq. Al-Iraq, ma ma'na al-Iraq? Araka yu'ariku Irakan. In pagbuno, ibang pagkalo. Al-Ma'raka. Ta'alapun al-Ma'raka, buno. Wala pa kulong niya kita, dua layon, mattanto din pagbuno, ibang pagkalo. Tinanagluray ito, kalwaro yung layon bihan. Bukun siya dyan naggapos, kapag mga, marema nakapagsiyum, iban si mga layon, sabo nagkukuang bihan, sabo nagluluray. Wala pa kulong niya nakita. Mattan, in pagkalo. Wala pa kulong niya bakas nakita, dua layon. Mattan, in pagkalo, iban sim pagluray. Bang makat. Idhal hayyabatu, an-niksu, kadhaba. Idhal hayyabatu, hawaktu, in idha rin di hawaktu. Al-hayyaba, in hayyaba mo bukaan, al-jaban. In hayyaba ba sa Arab al-jaban. An-niks, in niks, al-daif, amin tao malamma. Naam, kadhaba, manghimuting na sila. Ano yung maksud niya? Atin niya, wala pa kulong niya nakita, duwalayon, mattanin pagkalo, hawakto, in bukaan, iban sin malamma, mig na makoy na. Atin yung mga bukaan, iban sin kuhan, bang final na yung panaw magmakoy na, magtuiri na maun. Abla-abla sadya ba? Bang wayroon pa rin doon, o inain, suwara, biha ini, makarugman tibak, naway na. Isa nin lambong na rin mo nakabakan. Tamam? Idhal hayyabatun niksu kadhaban. Kadhaba rin di, raja'a wa farra. Maksud niya rin di. Amumig na makoy. Naam. Law niya hizabrun. In hizabr, layon day sabi makna niya. Hizabrun, layon law niya. Masya, miyanaw. Sipat niya bang biyanin yung pagluray. Layon, singa, miyanaw, yabghi hizabran. Magmaksud pala yun day sab. Natin niya sipat nin usog yaon, miyamanaw, maksurun nin layon hambo kamin real. Hizabrun, masya, yabghi yurid, hizabran, wa aghlab, in aghlab, layon day sabin meaning niya. Pila layon day hindi nasabot, pila kalima. Layon din kataning maana niya. 2. Dirgham, hizabr, iban aghlab. Nganyan si layon katan. Wa aghlabu minal qawmi. Naam. Iban long nin layon din ha mga kausukan. Amun real. Yaghsha.
Yaghsha, hindi yuhajim. Umatak, dumusmog, basilal wajhi, maisugin pamayhuan, aghlaba, palayon daysab. Atin niya, dumusmog siya pakain, palayon daysab. Basil, inhatin sim basil, maisog. Basilal wajh, maisugin pamayhuan, di amad to ng dara isog. Nang durut-dut, dimusmog pahawnahan, amo impakuntaran. Aina al-majaz wa aina al-haqiqa? Yalla. Ya Sheikh, hawnin haqi. Way pa timarang. Tayyib, ishi maka iyang ka ko hawnin haqiqa, hawnin majaz. Yalla. Muna yung dirghamain nagtunga, majazin hambuk, inhambuk haqiqa. Yanan niya layon, inhambuk mo kung layon, tao. Al-Fatah ibn Khaqan. Hizabor panagnaan, haqiqa, majaz. Layon long yamyanaw, mabaya siya umatuwang palayon. In layon panagnaan, majaz at haqiqa. Ipahaman niyo raka. Hizabrun layon miyanaw, yabghi yurid, mabaya niya bunuon in layon. Hawnin haqiqa, hawnin majaz. Ha? Majazin hawnahan. Hawnin haqiqa, hawnin majaz. Naam. Hizabrun al-ula haqiqa majaz. Same majaz. Bangkamu. Layon miyanaw, mabaya niya lura yun layon. Hawnin haqiqa, hawnin majaz. In hizabur panagnaan haqiqa. Atin niya layon real, ay layon amin tao. Maisog, diya layon. Niya naulong niya. Maksud niya long niya, mabaya niya, bunuon at tawakan lurayunin, hizabran layon haqiqat. Ini afwan, majaz. In panagnaan majaz, in hikarwa, hizabur hikarwa, uno na. Amunay ni in haqiqa, layon na to real. Wa aglabu, iwan layon long niya ringhat, dengha mga tao. Na ini haqiqa. Yaghsha yuhajim, dumusmog, basilal wajh, maisugin bayhu, dumusmog pa aghlab. In aghlab din di haqiqa, amun layon real. Majazin din di. Majaz, majaz, in haqiqa layon real. Tamam? Yan lingkat sin, pangadjian sin majazi wan sin haqiqa. Unoy na alaqa, ya shabab. Unin alaka sin layon, iban sin tauyad to. Unin alaka nila. Unin sipat piagsawhan sin layon, iban sin tao mo inyad to. Ha? As-shaja'a, amuin isog. So ayaw na alaka. Di man jari kaw magmajaz, majaz bang wayro na alaka. Tumtuman yung tulyan. In alaka, kad takunu lafdhiya. Aun waktu in alaka, lafdhiya. Afwan. Suwaytud aun, alaka. In kamumuhan alaka, al-musyabaha, pag-agyad. Yung pag-anggil. At ina nag-anggil hauno, nag-agyad haisog. Naam. Unin karina. Dahil di, suwayaon karina. In karina, aun waktu mahinang siya lafdhiya hilapal, aun yan haliya, pahamon mo na sa dyan nga hal. Inday din karina, haliya. Kapahaman mo na sa dyan ha, amo inday ha, amuin siyak dahil ha sentence. Sumakawa inday. Law simbuhturin, idal aynu rahat, wahiya aynun ala al-jawa, falaysa bisirrin ma tusirru bihi al-adalik. Akabila law niya in ayn. In ayn. In ayn dahil di mata. Akabila law ni mata. Rahat. Kaya tanyung rahat. In rahat, aun sa aming tubig, tumaas sambil siya sumapong lumaksay, rahat. Tama? Apabila long ni mata, lumaksay na. In tubo na yung ulo. In luha.
وهي عين سالإنس يا عين نقول عين هكروين العين هكروة ريدي مجاز المقصود سن عين هكروة جاسوس ما معنى جاسوس؟ سباي سالإنس يا لون يا سباي على الجوى ولم في الجوى ما سبق الحزن أو الجاسوس فليس بسر بقولنا لون يا سكرت ما تسر به الأضالع بنقول كيا تقوك سنموين بسق أضالع من بسق المقصود سكب تغني هذه هي أقابيل المتى لمأسين الدبي المتين لونيا وهي عين إن سيالونيا إسباي سنكسوسها الهلوم سكبا إنها إبن المتى إسباي سياسين sinuno sinhalong sin kasusahan at nilang kong kasusa isin mga itapat daw sin kasusa sa pambisyo matalumang siya lumuhan na namang nung niya ang dato'y ispay ako'y nalong niya rahasya sinamuin niya takong sinamuin tangkal ng isang ang dato'y ispay mamamay kumurin mo kanalong niya in kapuya kaniban sin kasusahan pagkangatan mga mata sila ang mga silamingat magpilas sa timang أو المجاز أو الحقيقة العين الأولى حقيقة عين كروة مجاز الأمس القرآن لما يتجل الله تعالى فيها عين جارية رقوا وين مجاز كيف لهم أو نهلهم سلغة متى مقداغا نعم أو كما بقى سمود سلغة إيه العين ده مجاز بمعنى اليومين تبيك من أنو ألهم سلغة بكل شيء حقيقة والمعنى نيا مجاز صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله المجاز في اللغة الحمد لله رب العالمين هذه لا يقولين المعمر لما يلي من سلطان إن شاء الله تعالى إنه يمكن ما بلك جيب بلك كتها استعارة إن شاء الله